foto. Tunggu ada syuting ada. Sumpah jalan. Iya, oke. Tunggu. Agak Pak. Next. Supaya apa so? Sibuk urus hidup orang. Emang anak siapa so? Nyanda kanal masuk maceto Daraka otak so maceto Mabego, poheto Iri kong sampai mau mabego. Supaya apa so? Apa so? Maceto Apa so? Supaya apa so? Maceto Poheto. Weh ngana sapa, ada maksud apa? Komen tapi gaya hidup, weh bro supaya apa? So, bilang ulang-ulang kali. So coba maklumi tapi tetap banyaki hati. Baba asap ini tapi gaya baru-baru yang bikin ngana banyaki sampai paru-paru. Kalau poheto karaja otak so maceto. Hobi bafeto, rezeki ayam dapat teto. Dapat teto. Supaya apa so? Sibuk urus hidup orang. Emang anak siapa so? Nyanda kanal masuk maceto Daraka otak so maceto Mabego, poheto Iri kong sampai mau mabego. Orang lain sibuk kerja kasih bagus, karena malas sibuk kasih naik status di medsos. Kerja boba tepos, biar apa so biar tak ekspos. Ngana bukan CEO yang menyamar, coba kaca